Warga Patisi TV. Kashnong Tarawali ke Badan Hak Jala Punjab. Kadi kashnong ke Badan Hak Haput bat ke Pakistan. Bagi nong shnong jangan kashnong gila sakhi dalaki khamat. Ya ke jing ishir khai hak por bagi India ke kerwet ya ke Pakistan lingba ke Operation Sindur. Bagi Shipai ru kelawan bon baha hak kadi kashnong ban ai jingada ikipat ba bagi saru hak jakarap bat ki khala ki betam. Hakani kashnong udan uwe Khynnah ubadang Shipai Snem karta ublatip kerteng ke Musrawan Singh uni ude Khynnah ubakwa baha ban lang Shipai ude khon jong nongrap ublatip kerteng ke Musona Singh uni Khynnah shimnari hakapor bami ke jinga Kynad hapdeng ke India bat ke Pakistan hendre umi syakmat belaj ai aidut bat banai ice cream yaki Shipai badan hakiling kharep jong ukpa berulek kumni manlagaski bat ke Shipai ru ki et bahaya uni Khynnah Hendrai kamkot tambah ki iya yau, hendrai kelapan kup buram bat ai khusnamru yau hadim lakut ke Operation Sindur. Major General Ranjit Singh Manral, Bade General Commanding Officer Jangga 7 Infantry Division, kelapan kup buram yau ni Khynnah da ka momento kila ai ka bam ka bekerpang bat kila ai ru daw ice cream bo ni Khynnah ubang ban bam.